يا من عصيت الله يوما غافلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganayon na biyentog tanus wallah. Sukalang-walang na bantugan ng putin na miyatang kada si wallah. Aros sa piyang nitanong si wallah, aso kalilintad daw kapipi ang ginawa. Nanamambagyan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakso mga pamilyan, mga sohbatiyan. Nagusto sila nito ang mga tao gumitir na ako kito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taman sa kapakataling mga walungan amuri. Mga pagdiyami, ayaw to bendingan udin na mapumagusitan sa giyang kaya mapunto ka oras. Nananagyang ko to pwede ko mga sifat, nagyang ko to da'i. Pagdiyami na ito na yung pumuntuan tanong sa da'i. Ay da'i nagyang ko to siranuto dilan di panulon, dilan di panampay so kaparati asik wallah kaysay sa wallah subhanahu wa ta'ala kalima la ilaha illallah nagudilan di panampay so okay to kita kasimba asik wallah subhanahu wa ta'ala naginan mga pagriyami ayamanan niya na maganda no sa ayamanan niya na may oras mapunto ka usayan sa giyang kay oras tanin inshallah subhanahu wa ta'ala inotabi po magusay kag adin makaapas agyang ko to galbok tanong mapya sa isa dunia na ayamala na sa anungan amori agyuti mala singanin tanong inotanong di marasa-rasa isang kay dunia kag ang tanong mako agyang ko talim wallah na batano niyan mapakasud sa surga sa pro mga pagriyami ayaw to ang paganiya sifat. Kailangan na masifat uda'i. Yang ko to adi manunun sa lalang ko Allah. Nananagi ang ko to kapag ikhlas. Al-ikhlas. Maana, ada antapaka udin ka di ka panunun si ko Allah. Din ka di ki panampayin ko kala Allah subhanahu wa ta'ala na inunta na soswat si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kanaba ay antapaka na upamakay antap ka na anmipur agyang kuta darada ka udi na aya antap ka na ang asikat ibarat udi na an ka mapakatiwala sumadaklataw na nanakapakay agyang kanan na amanin niya ka na makuwang ka oy mapakatiwala ka sumadaklataw ago mipuro supangkatan ka sa dunia ugay nananamakatali mo makasalungan amori na sekat na kagyang ko tabalas sa keraseng kaguding ka di ka panalun si wallah na natakin iba ada kekuang ka ayamnya suayan atigullah waja'alnahu haba'an manthura bila mi agyang ko to agal bakira na mga pipiya alagi dagyang ko to kulpong udi na nagpapakami katayang bersadin na pakay diyan so tigo mga loks sa pananaro ng mga loks sumasana sulok sa bakol subinian at kini bakalan tanga udian dito ba sumasana tanong na dito yung galbak sa mga pipiya okay sabab sa giyang ko to daw na giyang ko ta kapag iklas da ka kwata no balas enunta na miya kwata na giyang ko ta balas kaya maniniyat tanong na anmi puro giyang ko ta pangkatan ka sa dunia na sabnar man bumiya kuwang ka giyang ko ta mapipikir ka si sabab kailangan ko da'i na maadong lagyan ko to kapag iklas. Ikadua, mga pagriyami, sifat nagyang ko tada'i na kailangan na mapadalmon nagyang ko to kasabar. Yang ko to kapatiis, yang ko to ay maanan yan nakatigr. Oy, o pamakagyan ko tada'i na di mapadala magyang ko to kasabar na makaisabu masugat ta eksamin wallah subhanahu wa ta'ala na miyagong basa nagyang ko tagalabakyan na kaya targanian nagyang ko tagalabakyan. Oy, tigyan na iya batan ipsukay. Oy, batan ni marasa na dito bupurati anong pagtaw. Ang barang-barang na kulit ka ang mga katero.
na sabab saging kuto daw nagyang kuto ka sabar, daw nagyang kuto ka putiis, na diyan ni matir og yang kuto lagi dito mga katero. Mga pagriyami, so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na isad ni, amya pluto yang kukia awidin si kuagama, nagyang kuto ka sabar. Ya paluto la so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so kiasong sa Taif. Ka indununian ko pagtaw, sagyang kuto darpa, agyang kuto kalima la ilaha illallah, na amya palutul, na beran pirabak, may tumalator na ini udaliran ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na amya palutul, na ayabudal to siru na gyang kay ambula pala taniman yan. Antunim yaswa, biyakat tali ko maso Jibril alaihi salam, ya Rasulullah na tunay kabayaka, bakiran pahuluga gyang kay apalaw ansiran malangan, na ini sumbag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di, kakalo-kalo, ubasi ko pangawriya masa na adna matuon si kumbo at aniran na simbo aniran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilamanod to mga pagriyami, bigyan ko to kasabar, bigyan ko to kapatiis. Oy, itakas tanong sa mga ginawa tanong, kung makasirak tanong tumiyang gulawla, kapag di tanong makatigil na makasaop tanong. Oy, ugid na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sawab sa giyang ko to panginamyan sa baso agama, na panginamyan sa agama Islam na may sampay ko pagtaw, na dinanod tong gulawla na badi so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kabubayan wallah, na ilaman to amyag damyan na giyang ko to ay maanin ng barang-barang arengasa, barang-barang ay maanin na mga katero amyang nagiyan, dasa di lang dipantun sa kanyan sa sahir, sa namang kiro, udi na bukag, na dinanod to ay maanan yan na pakataatar sa ginawa niyan, na miya pluto ay nagyang utas sabar. Nagiti sabab ay ni sampay mamuswagama sa giyang kaya masat taniman to. Iti sabab mga pagariyami na kailangan rakita no, nagyang kutuwa, mapadalang makita no, nagyang kutuwa, kasabar, kaputiis, sa giyang kaya kapagulitan no si kuwang Islam. Mga pagariyami, nananaayo to katlo, kailangan na mapluto ang giyang kutuwa dahi, nagyang kutuwa al-basira, yung kutuwa al-ilmu sahih, yung kutuwa ilmu. Tigman na Allah subhanahu wa ta'ala, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Bersama yan, terong kaya Muhammad, giiso ukito kitan, giiso manhajakan, ad'u ila Allah, adi kundi panudon so kaparati asyik wallah, ala basiratin asyik kumarega karina. Sumawala mana madakla inip manera sagyang ki ala basiratin ugid na timbal tano sagyang kaiyatalo. Ayaw ko naman naging ko to ala basiratin na paganeron na basiratun bil ilmi bima yad'u bihi. Yung ko ta ilmu ipumang daw niya, udi naging ko ta ipunang pa niyan. Nakatawan yan, miyak kanaliyang pipiya, kanabagibuok kaya na ganyan nun. Na ini panampay niyan din. Oy, kapag ini ng kasabuti, na ini panampay niyan, na udi kalabatan na, kaya umana, naging ko to ay manan yan na ilmu. Kailangan na makanal tanong yung kuta ilmu ipinampay tanong. Ya kanal tanong makapupasod si kusun na gusto Quran. Yung sabab pa kailangan kita tanong naging kuta kapagalan. Okay. Ay kadua na al-ilm bihali al-mad'u wa dhurufihi wa ahwalihi. Kailangan nakatawan niya naging kutuwa, mamubata naging kutuwa pagtaw at maganyan sa inyo. Katawan yan so ukit-ukit, amang bata diran, ipumang daw niyang kiran so ilmo si kudiyang kaagaga upang pamikiran niran. Ay barat yan, nagyang kuta pagtaw na disinang pagabat niya sa Quran. Na ayaw kiran di pamagusay, nagyang kuta fiqh. Udi nagyang kuta yung maanan niya na sabad ko ilmo ko agama, adinang karo ta pamikiran. Na, nagyuto na dinan na kailangan na katawanan o yung maanan niya na dahi. Katawan niyan, subot ta nagyang kuta pagtaw niya. Ay katlo, na basiratun bi kayfiyati ad-da'wah. Katawan yan agyang kuta ukit-ukit udi na uslub. Agyang kuto kisampay niyan si ko ay maanan na pagtaw. Isampay niyan kina agyang kuto ilmu, agyang kuto agama, nakataw niyan so kapag ukita niya nun. Lagi na nanukandang, okay. Di ka nimbal sa ay maanan na ukit, ay naman ay maakit ka agyang kuto pumasa anan mapamasa agyang kutwa pumasa agyang kutwa dagangan ka naginan mo buswagama kailangan na mataw ka tiro mataw ka mao sa agyang kutwa ka tiro udi na agyang kutwa wasila agyang kutwa pumangdon nga sa agyang kutwa agama naginan
ikminip manong mawala masaging uto ala basiratin. Pagneron na, katawan na aging kuto ay may pumangdonga, ikadwa na katawan ka subuta aging kuto pagtaw, ay katanong na katawan ka suukit-ukit, akisang pa nangagiran sa aging kuto mo. Ala basiratin, na gina na tibu Rasul, gina na tibu Allah, ay ukit-ukit Rasulullah, ana wa manittaba'ani sa kana tibu Rasulullah abu susirno to, amino tarakan na gi ukit-ukit, gi manhaj, apagukitan si ku kipunampain ku kada Allah subhanahu wa ta'ala. Na, ay ikapat sifat kailangan na masifatu da'i nagyang kutuwa at tahalli bi makarimil akhlaq di pinakaipot ng mga pagremi kailangan sa gyang kuta da'i na mapadal mo nagyang kutuwa parangay amapya dudu nagyang kuta salig dudu nagyang kuta kaputiis dudu nagyang kuta ay maanan yan na kapangalimbabaan maadaw nagyang kuta katakabur so Fudail ibn Iyad na yakabasan yan. La yata'allamu al-ilm. La yata'allamu al-ilm mustahi wala mustakbirin. Samaan yan na di ay maanan na di tigyan pagad sa ilmu susyarno to amalay kaya udi nagyang kuto ay maanan yan ng mga mutakabbir. Yung kuto mga ambog. Yung kuto ay kagadameran sa ginawayaran na sirambuy ay maanan yan na makakukurik. Na susalakaw kiran na ay maanan na mariribat. Naginan na punanggilan tanong na laginan na ng parangay. Kailangan ko dahil nagyang kuto na muamala, husnul muamala, yung kuto kapi adina ni kipundagan ko sa lakaw di sa lakaw. Pamana pagadatan yan so ay maanan na malaw sa edad. Udi na pagadatan yan so ay maanan yan na lagid yan na ulama. Iti sabab, so Umar bin Khattab na yakabasan yan. Ud'u an-nas ila al-islam wa antum samitun. قال وكيف ذلك؟ قال ادعوهم بأخلاقكم قبل أقوالكم. Bersamaan niya na ti Umar bin Khattab tigyan to dulunan niya sa mga manusia sa Islam as ayabat tadiyo na sa kano na romar na kano ayamit adna mitero tigyan na kayfa hada ya Rasulullah kayfa hada ya Umar bin Khattab tuna ando man ki kapununong kasi kwa ma as kana di kapturo at tigyan na ud'uhum bi aqwalikum qabla ud'uhum bi akhlaqikum qabla aqwalikum. Dulunan niyo silang ku Islam nang gulanan ko mga parangay niyo mga pipiya. Una ang panuda kapayag agyang ko ta mga katiro iyo. Yuti sabab as kita no mga pagremi nagyang ko ta kapi ag parangay agyang ko ta mga padalam ko da'i na kappa kaya kasawa panunto sa ayamanan yan na kappa kasulid o da pamaratiya si ku Islam. Ay maragay barat yan ng mga pagremi na Rasulullah yang kuta kilipan yan sa yang kuta Yahudi. Ay batadag yang kuta Yahudi na di na ni panaguan sa suro. Di na ni panaguan sa lansang ang yang kuta pukitan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namya kaysa namya sakit ang yang kuta sa katawa Yahudi na inibantan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na lumi makapuso. So kaya na yang kuta sa katawa Yahudi po Rasulullah inibantalian na lumi makapuso yan na taros. Namya taro yan na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mata-mataan na Tuhan ay muntas Allah subhanahu wa ta'ala nagumata-mataan asaka ya Muhammad na titwasuko Allah subhanahu wa ta'ala iti sabab mga pagaryami kailangan ko dahi na mapadala mo na diyang kuto para ngay amapya kapag kaya sa itanubog tagon sa diyang kasab sa diyang kuto may ito oras tano na nabalasangan wallah so kaya pang makinigyo napakandod na kakanong salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.